Dobrodošli u novi video. Za danas spremamo čorbu sa junećim mesom i sa krompirom. Nasjećemo mrkvu, nasjećemo luk, nasjećemo krompir na kocke, otprilike iste veličine radi kuhanja. Sjećemo meso na malo sitnije komade. Dinstamo luk. Kada je omekšao, dodamo mrkvu, dinstamo zajedno. Dodajemo meso. Dodajemo vegetu, sol i dodajemo papriku. Nastavimo dinstati sve zajedno. Jednu kašiku sosa za kuhani paradajz sosa, može i ajvar. Još kratko dinstamo. Dodamo krompir, vodu, malo mješavine suhih začina, bijeli luk i peršun. Malo promiješamo, poklopimo. Nastavimo kuhati neke 30 minuta. Naša čorba je gotova. Ako vam se svidio video, zapratite kanal. Hvala.